Wat lagi kena elekai football ke Menken Christian Higher Secondary School Kim Sim Layok ban poi se ka thong kum ka la du ha ka under 17 Super 2 Cup International Football Tournament araja arpusau ka belpen long hadal hi hendrai kala long pat ka buram ka bakraw ya ka jella borok ka wei mar ka jingla jong ni gi kena elekai wan ha ka kerdan baar jong ka te ka lempung. Nakaliang ka Sports and Cultural Cell Jongka Khasi Students Union North Khasi Hills District haka khatlai tari unai lur arja arpusau kala yo ban pediang buram yakini ki rang elekai ki belawan ra na mat buram ya ka jella haka jingyalang ka belapan long ha indoor stadium nongpo haka ni ka sngi lai don lang ru dau samla lambok rambai Vice President ka KSU North Khasi Hills District usamla Johnny Nongrum Sport Secretary ka KSU North Khasi Hills District uba Bobby L Nongbet DSU Riboy District ki bahi yang hasam nalor kiwe kiwe. Kay mo student ingi long ba mitaw system art league school na po Henry Boy la president ya ka state team balik sa nang test school po 15 man 17 at baro art league kila po siya final ka nongjuri kala ara ka final but mungkin diang bro mentasgi kalong na sop te kay mo student pat ba ngapa yang tu sgi first game mo pila kai la thep do apply goal mo try mitaw system baro art league in point final te kay kasi mo sarong ba pila po sidu ka final te kemen kani ka protokop kani ka karya so pi tantam na layo platform na under 17 layo ti siya kata ka sub so pi kemen manang ni sa kabat ka karya so pi tidang yo bun gilat kelinti ban pesan ni klub na kari bidang trash storm show di job jiram kam da perhan ndai kai ko kongsan mudi pani siya kata ka standard la kai football ka tum ka job menta tinggai ibok tumyang sekadaya yo coach market ba lapten ti khamtam di DSO dari perlok bajila kailang ba lengba jingi ba school lang na po district nang ni khamat kedang la syu bit tumbiang ki clear pandusan aki tormen ma pero per banunra ya kajing terang kajung pi nilai tristom baru amne nya don lang nilai tristom bor met musim banunra ya kajing terang kajung pi kumba pilai i po ki mobile ki jumpi ko YouTube kila page la community pat ka game ko bang ile ak final along siya ka game ko ba menang bamja menang bandi umro kada ka game ko ba mula ban lenda mano i hakane pate de nagalang jungi hamtam na ko manager ngaderu noi kai assistant teacher hapo school mungkin lai ko play tibok yang ya ka sang KSU aba ba pediang burom yangi arjin sya ki kena na du menena po airport kena diau ba pasal ni larem don ba pediang yangi la om minta la diau mesim ba kena andrei jing don jupi ki samla jong kan ka briu nyu trap ai mesim yang ki kumut kumat ba menej ong phong da kut da menej ong phong blazer ndai mari i tip ko ba pediang mo piang ne borok yese ki blazer da shit kanaru phong lut borok nomor balai yo mesim biang de gane ke jing don jumpi kaseng KSU Khasi Student Union ba pi pediang burom yangi barok ne go tim ai mesim sai nadu i DSO ni coach i players i kimi kipa ki bai semran lem
bat kiwi kiro orang ba kiba don benta ban pek dalam kijong khmat sitai ni ai ku play kitbok yang lebih keseng kabala priang subhai ni ngai ku play kimi pa bahing masam jong ki players baro ba lawan up angne te bat ni smodon bok ru sikade company thu pi pa na ka tim jungi layo away best player bat lagi po social media ba uni best player jungi ru kin sa pha sabarwi ban lek trial sa Germany Austria nang ta angne ru ki bangi duna away player ne yau ta away player ru la sa jip sa away club yang lalik peniso yang club le ibu men belin yu ko railway station lalik ko Chandigarh de kane ka pni ba kasap jong gi khun samla jungi na kane ka bri new trap ka bon bha wada ni ailat iki de ku blei sibun aseng KSU Hasi Student Union ka ba la priang sipai ni ka ba ai musim ni ni pumat yang mentah ba ni la terkhong menen na teng ong bom dam ba priang semua ko ci don ne don ba priang ini priang semaro la terkhong lot re don mo pi he musim ku blei sibun ku blei si jarung double shoe am tang kata protes ke balik mani kum barabor dengar ngastu ba kata gaji protes bana nane kerman bat hiru kede banya sutu bat penangkam ya kata experience next benda protes umno bat katum gagim ka ba finia kendu de saya sen senat ba kene ke school mungkin labun sen la yosgo bat ngaru labun hai perlok tiba ladon ka school mungkin mensuan setelah mentasi ngayu ban priang buram ban donlang hang dia bat kublai ro ki coach ki manager bat di DSO juga buram kublai subun sar bi season makapor pi donlang bat kene ka jingpoi final jompi kalau ka buram kon siapa yang ayu kublai ni yang di bangga guys sa di tempo hi ama hera bat guys tiro sukman hiru pangayo ban jam sa Germany kita priang ke bangayo ada kadang ba mengenai aja kasih priang compare baca priang compare dan kibiru ki compare iki lek kai ini ras compare kadit kan rabat ini hai sini kai kai yang adin si support ni yang bangsa ki sekolahnya yang sepak baru kita dikit tanya tengah so teman saya kan kata bangayo salat dan tang kita Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya